Tshebetso ya CCMA e dutse puaneng ha ba bang ba batletlebi ba bolela hore e nka nako rarolla Dinyewe mme ka dinako tse ding e nka lehlakore la bahiri. E mong wa basebetsi o ile a lelekwa ka tsela ya leeme ka 2013 mme Dinyewe ya hae ya nka dilemo tse 8 ho rarollwa. Whether there are grounds or no grounds to review, they reviewed because they have the money to. Before they even reviewed, we were given reinstatement with back pay. We went to the sheriff because we were not being reinstated. Mekgatlo ya basebetsi e atisa ho emela basebetsi ho CCMA mme basebetsi ha ba fumane lesedi leo ba le hlokang moo ba qetellang ba kgutletse mesebetsing. They make it impossible for you to be reinstated, and the law, unfortunately, it favors them. CCMA e re basebetsi ba bangata ba kgetha ho fuwa ditlhapiso ka lebaka la mathata ditjhelete ho ena le ho kgutlela mosebetsing. From the period 2021 to 2022, we had 88% of our cases settled for monetary compensation. So that's a huge amount. That's 38,659 cases. Ka ho le mekgatlo ya basebetsi ba SABC e susitse ka ho kgina tshebetso tsi kgasonyene ya setjhaba ka lebaka la pharela e teng ya ditherisano tsa meputso. Ka bobedi CWU le Bemau di susitse ka hore di lo thaota basebetsi ho kena striking. Both unions today had a joint meeting with SABC staff and its members to test this mandate that the SABC, or this offer that the SABC has given to SABC employees. The overwhelming sentiments of that meeting was that employees are rejecting the offer from the SABC. Bekeng e tlang CCMA e tla ba le seboka sa yona sa selemo le selemo se tla tshetlelwa puo ke letona la mesebetsi Thula Senqesi le moahlodi e moholo wa naha Raymond Zondo.